Hello guys, nyuma yo kuba part itunga bagukoresha internet y'ubuntu, abantu bamwe bikaza kugorana abandi bikaza gukunda, navuze ati reka nze mbaye part 3 baye internet y'ubuntu yindi. Rero muri iyi video ngiye kukwereka application wakifashisha mu gihe niba zawe zaba zagiye cyangwa igihe utazifite. Iyi application ikiza cyayo turayisanga kuri Play Store. Kandi ushobora gukoreshaho umurongo wa MTN cyangwa uwa Airtel. Rero wewe ikintu usabwa nukureba ino video mpaka igeze ku musozo. Nubone ino video igushimishe kandi wige gukanda subscribe, ufungura inzogera kugira ngo hatagira ikindi kintu kijya gigucika. Okay. Reka twitangirire. Okay guys, ikintu cya mbere nkuko mubimenyereye, amayinite turaza tubanza tuza hano ku mayinite tubereke ko ibintu byacu ikintu cyerekana ko byizewe nta mayinite dufiteho. Gose akanyenyeri urabona ko ni zero iriho kabisa, harimo kandi harimo simukadi imwe mwabibonye. Uranabibona ari hejuru ko nta kawifi turi gukoresha, ariko akawifi nyine turakavanaho nitujya gukoresha internet byose tubibereke neza. Noneho ku kawifi twacu turi gukoresha tugiye kubanza dusacinga nyine application mbereka ukuntu mugiye kuyibona. Uraza usacinge wandikemo XRP X wandikeho ra wandikeho na pa urenzeho ijambo ngo tano XRP tano plus kuriye. Noneho XRP urayita ni ira ya mbere ibanza, dore nuko nguku imeze. Urayidownloadinga ifite mega dukeya tutarenze muri 20 natunga ahari niba ntibesha. Noneho uhita yinjiramo. Numara kuyinjiramo, ahangaha ibyo kujoininga Telegram urakanda kuri Close. Noneho urabona wewe impamvu ka ira wifi ikiriho, urabona sava hano ntago zirimo. Hano kuri hasi kuri update niho turakanda, urabona leta bwana ngo checking update kugira ngo sava nyine ira wifi kintu radufasha nuko uzanamo zino sava. Application yo ntago sava ziza ziterekamo. Noneho n'ibyangoronge urabona zahise ziza, urahita ukanda kuri Close sava. Noneho kuri aka kambere kanditse ngo auto guys, akuri aka kambere urabona ko ni hotspot ndi gukoresha, ako nyine ni nka wifi, ni wifi ni nka ari wifi ndi gukoresha nyine. Iyi wifi kambe nyivanyeho. Noneho ara hambere urashiraho auto select sava. Ahandi ha kabiri anditse urahita wakanda uze usacinga hano wandikemo ngo Rwanda. Numara kwandikamo Rwanda urabona MTN na Airtel. Noneho wewe bitewe n'umurongo ugiye gukoresha urahitamo sava. Niba MTN ugiye gukoresha uhitemo iyi sava MTN, niba Airtel uze guhitamo sava imwe muri izi za Airtel. Ariko iyi ngiyi ya nyuma kubakoresha ngene Airtel inkoresha, wakoresha Airtel iraya ya gatatu yindi niyo mbashimiye abarizo arebeyo muza guhitamo. Noneho ibi utu twose tubiri numara kuduhitamo neza gutya, ahangaha iyi ngiyi yo biroroshe kuyikoresha. Kanze dufungure duhite dufungura internet. Yes kabisa turahita tuyifungura. Noneho cyo dukanda hano kuri start. Urabona ko hano biba bitangiye kubara. Yes birabitangiye kubara, urategerezaho gatoya ubona ko yahise ba connected kabisa. Iyi ngiyi yo kuyikoresha biroroshye, bayita XRP 5. Urayisanga kuri Play Store XRP 5. Wibuke ukande like kuri ino video, igitekerezo cyawe ugishire muri comment. Nihagira ikintu kigucanga uze muri comment hano umbwire ndahita ngufasha. Noneho ikintu kiba gisigaye iyo amaje kuba connected utegereza akanya gatoya, nza mega zawe ziko barazikiyongera, zamara kwiyongera ugahita uza. Noneho urabona hano urugero ngiye kuba ni kuri TikTok, urabona hano na YouTube nuko nguko urajya ureba ibyo ushaka. Urabona nyine ako VPN kuyikoresha nyine biba bisaba ngo ubura ahantu hari network nyine zuzuye neza. Noneho urabona ko hano no kuri YouTube urajyaho nta kibazo. Urabona TikTok akoreba video nako kanya kabisa, nako kanya guys. Wewe wibutse gukanda subscribe, kande like,
urabona ino ni TikTok yacu yitwa Ganza Creator, ushobora kuza hano ukaba wanamfolowinga, yes ukaba wamfolowinga kabisa. Ahangaha nizere ko VPN mwayibonye byarangiye, tuzahurire mu yindi video y'ubutaha, wibuke gukanda subscribe.